Kakerteng jong chairperson ringkat ki dkhot ke expert committee ban puli benya halor ke jingdawa penbet yak reservation policy ansapentip lengba ke jingalang kenhun menteri banwan ong ke Dr. Mazel Amprin lingdo ke menteri ke beri khmi ikatanat ko kot khia pat nong ai ktien jong Sorkar MDA-II kumban chukdo baka telong kubo na Sorkar kala ong baka kenhun banwat ki dkhot ha ke expert committee balam khmat dawbat Donald P Walang u chief secretary kala da pro yaki kerteng jong chairperson bat kumjuru yaki dkhot Yakari ketop kerteng anra ha kajingalang kenhun menteri ke banwan na kebenta ban syem ya kerai ke bakhatdu ke Sorkar kala menjeru bakani ke komiti kan kentop ya sangot kiri tebet haki benta bapher bat kan kentop langru yaki banala ke jela bat na sabaru kumju Menteri rang ba ke jela Meghalaya konrad kesang ma dangshan uloong ba ke Sorkar ka wat iki dkhot ha ke komiti ban long ki ba om dan ke jingsha liang bat ki ba long pedeng khnang ba ke jing penbet ya ka policy kan long ke ba khuoj bat ke ba shai Ulaong ru pakakam ke bakongsan jong ke expert committee kalong ban yet benia ya ke reservation policy ke bamenta bat kan ai gi jingmot ban penbet bat penbet penbiang ya ka expert committee kan ya kran ru ya ki mat ki basngau khia bat sngau wit ha ka policy bat kan ya chakmat ban penti kena ban kentiu ya ka hok emlang salang bat kilat kilenti ki balong salon sar bat ki bayareng kador na ka benta jong baro ki nong song snong ha ka jella That also will be taken to cabinet shortly. Panel is being prepared. A panel has been prepared and that will be decided upon by the cabinet shortly. No, in as short as a time as possible. But a panel has been prepared and this panel is now going to be proposed and placed before the Honorable Cabinet to take a decision.